Te parlok kini digiding dengan depri intersi tingin natapan kyang kumne bat lasang haban khut no giding pet kum tu don giding bala yap tau kit kambes na ki ngi telur cung urnyai ne usit kambes na marka try cung u ka kamar ben pita ka daw pet kini giding try te kini ki bakam stang kham suk ban khut hàng này thì mulai gimana dia bentang armut begini dia bentang ini lai curmu kadot yang gini di Sun Spa Arteli mu kini Sun Spa Arteli saya di hang ni kini Sun Spa nama don giba jrong don balengkot ki order gibriu kini ki kasai segini long keju tangba ki kwa uding balengkot pa ini uding ba balengkot tertentu kemudian dikerkom khut giding dia melong pentang kosong kejeng komon jeng pil tadi kwa ki ba pendun long hitang ma ini ti kambas ya giding di balong pala lengkot kini Sun Spa te kini Sun Spa tang begini kiba kwa ibu kam jurong tapi ini diki nula ki bangala depan tanya minta kesini kalau dapat internet subhak komen buat like ya ke video nang yuk bersim ban pen EP ada pikwa ban nang ban tanya sampai ya ke video sampai apa description mengila bu ya ke video mengila dia pen ini kam no ban tanya buat kam no ban web hak ini kimulat kublai sibun perlok report ke jompi kublai sibun ya pi